hari ikibazo gikomeye kigira kiti ese isi iri hagati y'intambara zikomeye zo guhagarika imenwa ry'amaraso cyangwa iri mu isiganwa rikomeye ry'ikoranabuhanga rya za drone. Uyu munsi ikoranabuhanga rya za drone ryahinduye burundu uburyo intambara zarwanwagamo, byatumye ibihugu byinshi bisubiramo gahunda zabyo z'umutekano n'igisirikare. Ariko uyu munsi wakwibaza uti ese ninde uyoboye ihinduramatwara rya za drone? Ukraine yashyize drone zayo mu makamyo byinjira mu gihugu cy'Uburusiya zikora ibitero bikomeye. Iran yagaragaje ko drone zishobora gukora nyinshi mu gitero. Uburusiya nabwo bwagaragaje ko drone zishobora gukora mu matsinda. Leta zunze ubumwe za Amerika ubu ziri gukoresha miliyoni z'amadolari kugira ngo zirase drone zifite agaciro kari hasi cyane ugereranyije n'igiciro cyo kuzirasa. Ubuhinde bwakoresheje drone ku kugaba ibitero ku birindiro bya Pakistan mu gikorwa cyiswe Operation Standard, kandi ubu buri mu gikorwa cyo kongerera umuvuduko wo gukora za drone nyinshi. Turukiya yatangiye mbere, Ubushinwa bwubaka inganda zikora za drone. Ubu buri gisirikare gikomeye cyose ku isi kiri kwirukanka kuri iri koranabuhanga. Ariko se ninde uri gutsindira isiganwa? Mu binyejana byashize intambara zatsindwaga no kugira umubare mwinshi w'ingabo ku rugamba. Haza za tanks, haza indege z'intambara, hanyuma haza misile zirasa neza. Ariko kuri uyu munsi wa none intwari itinyitse kandi iteye ubwoba ishobora gutwarwa mu gikapu, igahiga tank igenda cyangwa igasenya ikibuga cy'indege kiri mu birometero amagana n'amagana. Drone bihendutse cyane kurusha misile ikoreshwa mu kwirasa. Kuva ku rugamba rwa Ukraine kugeza ku ntambara na Nagorno-Karabakh, drone zabaye intwaro y'ingenzi iranga intambara z'iki gihe. Ikibazo gusa ukumenya igihugu gifite igisirikare kinini kurusha ibindi, ahubwo ubu nukumenya igihugu gifite ubushobozi bwo gukora drone nyinshi kurusha ikindi kandi kikaba kizi kuzikoresha neza, kuzirinda ndetse no kumenya kuzisimbuza vuba byihuse. Tekereza urimo kurinda inzu yawe maze umuntu akayitera amabuye amagana n'amagana. Ushobora guhagarika buri buye. Niba buri rimwe ushobora kurimena ukoresheje vasi y'agaciro gakomeye, amaherezo vasi zawe zizashira. Niko bimeze ku ngabo z'iki gihe. Drone zirahendutse, ziroroshye kuzikora kandi zirimo kurushaho gukoresha ubwenge buhangano, artificial intelligence. Hari drone zigenzura aho umwanzi ari uhereye kure, izitwara misile zikageraho zikagaruka, izigenewe kugwa ku ntego zigaturika, ndetse n'izitwa FPV, first person view. Person first view cyangwa se FPV ni nk'ibisasu biguruka bigenzurirwa kure. Umupilote yambara indorerwamo zidasanzwe akareba ibyo drone ibona maze akayiyobora neza ikinjira muri tank cyangwa no mu idirishya rifunguye. Drone ishobora kugura amadolari magana make cyangwa ibihumbi bike, ariko ishobora gusenya ibikoresho bya gisirikare bifite agaciro ka miliyoni z'amadolari. Niyo mpamvu abasesenguzi b'igisirikare bavuga ko drone ari intwari iringaniza imbaraga, ndetse n'igisirikare gito gikoresha drone gishobora guhungabanya igisirikare kinini kandi gikomeye. Nta ntambara yagaragaje ibi neza nk'intambara yo muri Ukraine. Ubwo Uburusiya bwatangizaga ibitero muri Ukraine mu mwaka wa 2022, abantu benshi batekerezaga ko tanks, imbunda ziremereye n'indege z'intambara aribyo bizagena intsinzi, ariko mu by'ukuri drone ni yabaye inyenyeri y'intambara. Mu ntangiriro Ukraine yakoresheje drone kugira ngo ishobore kumenya aho ingabo z'Uburusiya zihishe. Izo drone zatangiye kugusha grenade hejuru y'ingabo z'Uburusiya aho zari zihishe mu myobo. Bidatinze ikoranabuhanga ry'abasivile ryahise rihinduka ikoranabuhanga rya gisirikare mu gihe gito cyane. Ubushobozi bwa Ukraine bwo gukora za drones bwahise buzamuka cyane. Hanyuma muri Kamena umwaka ushize habaye igikorwa cyatangaje isi yose muri Operation Spiderweb. Ni nk'inkuru ya kera y'ifarashi ya Troy. Uburusiya ntibwateye biturutse hanze, ahubwo igitero cyaturutse imbere mu gihugu. Ukraine yinjije bwihishwa drone mu Burusiya zihishe mu makamyo hamwe n'ibikoresho bisanzwe. Nta kintu cyari gitangaje kugeza igihe drone zasohokaga. Zahise zigurukira ku kibuga cy'indege cya gisirikare cy'Uburusiya zigaba igitero ku ndege z'intambara zari zihari zirazirasa. Ibyari byitezwe aho hantu hashobora kugabwa igitero n'igisirikare cyoroheje nk'igihugu cya Ukraine. Ku Burusiya igihombo cyari kinini mu mitekerereze. Niba drone zihendutse zishobora kugaragara inyuma y'umurongo w'umwanzi ziturutse mu birometero amagana, buri kigo cya gisirikare gikomeho kiri ku isi hose cyahise kibaza iki kibazo. Twakwirinda dute umwanzi udakeneye ikibuga cy'indege, indege y'intambara cyangwa umupaka uri hasi? Intera ntikiri ikibazo cy'umutekano. Ukraine biri mu gikorwa cyo gutoza buri musirikare wese ku buryo ashobora gutwara drone mu mashuri ya gisirikare, mu mitwe yose y'ingabo no ku buyobozi bwose. Abatwara drone barimo guhugurwa ku bwinshi. Iri koranabuhanga ryageze ku gisirikare cy'Ubuhinde mu gihe cya Operation Standard. Nyuma y'uko Ubuhinde bugabye ibitero ku bikorwa remezo by'umutwe w'iterabwoba uri muri Pakistan, Islamabad yahise isubiza yohereza drone zigera ku 1000 ku mupaka mu burengerazuba mu minsi ine gusa. Ubuhinde bwavuze ko bwafashe ndetse bunangiza drone nyinshi cyane mbere y'uko zitangira kugira ibikorwa zangiza. Abayobozi ba gisirikare bavuga ko nyuma yo kunanirwa kugera ku ntego za gisirikare, Pakistan yahinduye ibitero byayo igamije abaturage n'ahantu hari insengero. Mu hantu havuzwe harimo urusengero rwa Golden Temple. Ubuhinde buvuga ko za drone na za rocket zarashwe zitaragira ku ntego. Icyatumye Operation Standard ibidasanzwe si ibitero gusa, ahubwo ni n'uburyo Ubuhinde bwashoboye kwirinda drone. Abayobozi b'igisirikare icyo babivuzeho, bagerageje kwangiza ibindiro byacu by'indege n'ibindi bikorwa bya gisirikare. Bagerageje kohereza za drone na za rocket ku butaka no ku nsengero ndetse n'ahandi hatandukanye. Ibyo bitero byose n'izo drone zose
zararashwe ibindi birahagarikwa bitaragera ku ntego.